tun tuma chuan footballer zinga an khelna klapa an in beise anga za hlo tok lowa in ngai an in beise anga du sakna le za hlo tok lo chumi awanga an khelna klap nena in thathen ta lon emo in hral chua dan pa ngai emote a in then ta te then khat kan soidon ani João Cancelo he Portuguese thiam zia defender ani chungsia tlar malam tan a tho hlok zia te a khel munom zia golnor tu tangkai bik ani zia chu kan thetheu anga khovela domestic league ro pui bera soimek English Premier League a po player thaber te zinga mai thiang lo khopa khel muala tal na thin ani season masa po khan a khelna Manchester City tan player tangkai zual zinga mi player khoi chet khat pol tak zinga mi ania chutiang ani awang chuan season kalmek trandon khan season laklowa Cancelo hian Manchester City hi achua sanang ti tu man kan ring om love ma se football a thil thleng theilo a omlo anti hi atakin alang chuak le tlat maya João Cancelo hian season kalmek laklo lai tak January classic transfer lain Manchester City chua sanin lonin Bayern Munich azom tadai ani season kalmeka makdeu mayin Manchester City kai shwai mek tu Pep Guardiola chuan Cancelo hi season engemoti chung liam ta a achorrim angin achorrim du ta hau lova bench cha a om changa om ta fo chutiang kara chuan Cancelo hian a in base anga bultran tu nget jinga atel tam lo le club in khelna hun an siam saka chuan adu khop lo na thu soin club chu chua sana hial voin atong kam asum zo talova ma se Spanish manager Pep hi vauza mai chi ani boxi lo Pep hian player lim lo pakhat a om ati nuwa chuak du club tana in pepum hlum theilo chu an chua mai arem thuwa soya chuak du na uider vel trul ati te chiam lo coaching staff lama atho pui ani emo akai shwai mek ti ma player an ni emo tun ma atanga an chuak du chung ui betlat thin ni ve ngai lo manager Pep Guardiola an Manchester City a in call lai kherin Cancelo hian club chua sana vona an ka achua tasia hetiang boruak anei atanga reilo te a Germany lama Bayern Munich lonin an chua tir tanal nala lona anin ho tir na phena hian Bayern hian an lei nget du ani point an lei nge ngal theina turin amanzat chiar fel sa vekin inremna thuthlung anda fel club Premier League defender mu number Paul ni thin hi English club Manchester City tan hian inlan to mia lo theidin muna ading ta ani football khovela mingdai to lo tur Cristiano Ronaldo po hi abang bik lo aming acher em na thin Manchester United in alung lenin a career a voi ni nan United hi azoma ma se chan lo khana thila thleng ti mai te ang hun duom taklir Ronaldo hian atong tabik lo Italian club Juventus khan la cham se atan anuamin aro puina po azwal zokang antita hial Manchester United club in siamrem chaume ka alut miawa hun harsa an paltlanga ngai fakna le selna kara an lengvel ani pera chutiang kara chuan Ronaldo hi club manager thar Erik ten Hag chuan season tira tangin achor thalutuk du lo ti thei turin eng emo red a om deuh renga preseason a team azom theilo thu athana tangin borok chia a in mungzui ta ani ber ten Hag a hnuaya hian bench cha a om fawa Spurs an machon tum phei chuan bench atanga lu ti ran tumin hun top a hnai to hleya Ronaldo hi alu du tatlat lo hemia wang hian club hian fremin an match khelle masak bera squad a po anda du talova du sak a hlo lo tial ti theini in chutiang kara chuan Ronaldo hian interview lo machonin chuta chuan a khelna Manchester United club chung boruak te club chung mi le sa then khat le ama Ronaldo in kar anin endan en tluklang lo chungchang te asoi chuak ta piap maya chu chuan Manchester United club how tu te a kheina hle chu baga sangni somni pani FIFA World Cup khel hun alawin her chuak boka anram Portugal tan kaptain ni ina fe chuak zui ma se ramtana fe chuak mek Ronaldo hi a khelna club Manchester United chuan dim du tabik lovin a contract nei lai in biak remna in anti top ta a
khovel be seilo sangni somni pani kumtop lama thlengin Cristiano Ronaldo le Manchester United te anin thathen ta ani kha Manchester United ta lal angmai in akira goal nen ahun tira mana wangin fakna le ngai san ron na muna Ronaldo hi ding ngal ma sela a contract nei lai zo ma in nol na an ka tongin an chwa zalen ania khovelin hetiang ang thil a thlen hi a be se ngai lova tun thleng hian be se lo thil thleng lang sar jinga ala tel ta zel reng ani Lukaku po hi atel ve ome Belgium forward palian le chakzet mai Romelu Lukaku hi football khovela player mala club in transfer fee an sen tam na ber animeka chumi omzia chu club rangin player pakhat an leina man bel khoma player mal khaya man nei tam ber ani kumsang ni somni pakhat khan a club hlui Chelsea in be sena sang tak nen sum tam tak sengin Inter Milan atangin an la leta ma se Lukaku hian be se a phak lo tluan ani ber Inter Milana a form te lul nen Italia a khelna Inter tan atangkai angin Chelsea hian atangkai ve tareng reng lova London club lian hian do thei talovin ben chate anda zui ta fo Lukaku omreng si in Chelsea hian forward pa ngai telmi lova khel chang an nei thul chutiang khop chuan Lukaku hi an rin tok lo zia an tilanga an leina sum le pai an sen tam zia chu theihil min mi angmain lonin Inter Milana an le tir le ta hialani Blue Sian an uilo zual na chan bernia an soi chu a khel that lei thei lo pia lama interview na Lukaku hi atong tam hreta chu wang chu ani pakhat taksalama chuang ka thatok ma se Chelsea ka din hun me ka hian kalom te chiam lo kan manager hian player dang ne na system dang manga team game ro man adu zo kani atia a khel that lei thei lo awangin bencha anda fowa chuti laya hetiang anga alom lo thule an managerin player athan dan asocial ta ka chuan Chelsea hian an uizui vak talova season tlona tan lona khel turin Inter Milan lama an thon ta wang ani Obama yang po abang big lo he Gabon forward class san zia hi chu football ngai na tu tan chuan hai thei po ani lova ma se player discipline nei thalo ve tak ani na hi ahun nu nung lama hian apoi thui ta e maya Borussia Dortmund atanga Arsenal azom nuwa Gunners in nga na laimu poimo te po ani ta hiala anu loka team captain te ani chawin FA Cup te hial Arsenal hi a champion pui ani kha Premier League Golden Boot te po adonga mimal tak point a che thahle ma se a discipline cheletuk awangin thil hote anga langkha harsat na lian thlen tu atlingta a Messi in meipui asiam thei ang mai hian a discipline chetak awangin team captain ani na hli sakni in khelmuala team tan tha tho theilovin player tangkai berpol ni thin kha chorlo akila lo omve mai player ani taringot maya anuwa phechon a contract ti topin season laklo line Arsenalin an chua zalen ta top ani Obama yang hian Southampton an ma chon don tumin training session nung bera in report mi lovin ain lan lo topa hei ba ka hian Mikel Arteta le Obama yang te hian dressing room lama buaina an nei bok ani ome interview na Arteta hian reporter te hna Obama yang a chungchang a soijinga langsar ber pol chu dressing room borok phei chu ka hril thei lawang cheu engtika ma ka hril lawang cheu ati kha ania Obama yang nen hian in mu thiam lo na an neya player zok hi discipline chezok ani bok nen a om thadu lo zui zela alung oi lo na lantirin a discipline a mason na alantir du tareng reng lova shem nga in a khosatlat boxi nen klapin dan an nei apalzam miawa a in mu thiam lo pui Arteta hi manager zok ani boxi nen Obama yang hi achan chezok ani lo thei lova in tilung oi lo ton ve ve chu omdun reng thei ni ta hek lo le Arsenal le Obama yang te hian borok chetak nei chungin an in remna an chu chatang ti hi ama zongin khovelin ringai lo ma sela chu thil chu sangni somni pakha somni pani season laklo lain a thleng ta miau si ani kha Leandro Trossard po hi soimai chi ani om love Arsenalin tu hnai maya Belgium player thang duang Leandro Trossard an laklu chungchanga Arsenal tan chuan team thuam chakna thatak ani rinna alian zok ma a
ma se trosa da chua san tak Brighton tan ero choi moi tlak lo ati thei ome Brighton tan trosa thi player tangkai big zinga mi ani ngar ngara ma se sangni somni pani FIFA World Cup zoa klapa akir le chu anti manager nen anin muthiam ta chia lova trosa thi khelna mun nget pelovin bultran tu zinga atel talo fo maya team training session a tepo manager nen hian anin betam lo hle a anin chu kha vak lo ani ome ti chuan trosa thian chua adu ti lan tir zuin alung oilo na asum zo talova Brighton po hian shal hre ta big hek lo le Arsenal a an shal zuya Brighton hi an tal boy pha ri lem lo bok trosat omlo ma se an that nga in an la thareng ti thei an nia tlar malama an boy pha lem lo ti chu tuna an khel dan china tanga alanda nani ama trosada tan la Arsenal azom hi afu phian thei boka te bula ma roi mek tu an nia Arsenal hi an champion chuan trosat hian league champion medal a or keu don chu wangin trosada transfer hi abul thuda thinrim na lung oilo na nima sela a chua san ta clubin an tuari lova aluna club Arsenal la in champion no moi an hnai bok lung oilowa in chua tir ni sia atu ve ve tan po in chir om lo ve ve ani ve thei tlata afu phian don nge atuar jok an omang ti ero hunin ala hrilang chu player then khat lung oilo na an lan tir nuwa chua tir an ni in cha thazui ta an oma che thazui lem lo zui ral ti ti ta te po an om ve fo bok ti kan hriat theu kha ton tuma kan soi hi part 2 kan siam le don ani